Pozdrav ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Clash Royale. Ja već imam likove, nisam snimao od početka, nema veze. I za početak ima da otvorimo free i silver chest. Znači, free chest. Opa, može. I tako. Znači, evo koji je. Hog Rider. Goblin, kako se vidi? Goblin Barrel. Giant Skeleton. Neki balon koji baca bombe. Barbarian je bić. I Skeleton armija. Ovo su neki koji su neko Biting Spell. Minions Core. X-Bow, Tesla. Barbarian Hat. Rocket. I još nešto. Znači imam ovdje u desnom gornjem uglu 667 coinsa i 22 gemova. Znači možemo da krenem u ovom sam klanu, tu su moji drugovi. I vidite, ovdje imamo da gledamo njegov i ovdje moj. Idemo na jedan battle. Igramo protiv nekog Pokemon. Znači, čekat ćemo prvo da vam postavi. Izvinite što nisam snimao dugo klipova, imao sam mnogo obaveza, škola i to. A top stone. Pa. Postaviš vič. Postaviš ovo. I sad čekamo za Giant Skeleton. Okej. Ovo će biti mnogo grupa. Dobro, ajde tu mi jedno puštimo Grajtera. Onda kao Barrel. Mislim da će ovaj lik da me paliti. Kako? Ovo bude nice. Ali tako da top stone me nervira. Sad. Hog Rider. Goblin Barrel. Barbarian Hat. No, ovo
imali smo dosta sreće. Pobjedimo ovu partiju. I dobili smo silver chest i plus 23 trofeja. Vidio sam samo neki rezultati, nisam igrao protiv nikoga. I evo, vidite. Znači, 5. level sam, to sam zaboravio da kažem. I vidite, ja sam prvi na listi u mom klanu. Sa 1069 trofeja, moj drug je drugi sa 893. Isto moj drug samo na telefonu sa 769. Ovo je inače drugi je na tabletu. Ovaj četvrti je na isto moj drug, isti taj. Ovo je na tabletu, na telefonu i na laptopu. Ovo je moj drugi, ali ovo je drugi. Ovo je drugi moj drug. Znači, sa 581 trofeja na 5. i 6 neki tamo maksi koji je ušao. Znači, ajde odigrat ćemo još jednu partiju, onda idemo. I onda završamo epizodu. Znači, igramo protiv nekog Kineza, već znam da ću ga izgubiti. Ali 5. level isto koji je. Mogu da ga pobijem. Čekaj. Znači, ne znam ko će stvarno da pobedi. Nadam se da ću ja uspjeti. Sad on može da pobedi, možda. Znači, evo princ. Dobro. I sad mislim da će, sad znam da će on da pobedi tačnije. Opa.
i dosta sreće. Odili smo Drev. Nova trofeja ni za njega, ni za mene i mislim da bi to bilo to za prvu epizodu Clash Royale. Nadam se da vam svi. Ako jeste, lajkujte, šerujte i komentarišite. Ako sljedeća epizoda možda ne znam koja će biti, ali znam da ću snimiti ponovo ovo. Zato do tada pozdrav.